ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwaja wati tanesa munda musesia ni Mauvoo maingi tukumbanesie maundu ni ma uteti mawithu luluko ni ma kiwo na maundu meki bathukanio nena na itokwesela itatu kende muitano ambisia na Ndeto TV na inde mitandao ya mekumukanelie ni Mutongo TV na utu nenge woni waku yolwa Mauvoo latu kusomea kiwio ni cha umunthe nita wa Steven MUEMA tuina Sharon Dinda kwanzia meko na ani ya MUEMA latu manengete wito. Latukumbanesie ni vamwe na mumanyiwa wa grade 1 kutiwa ni thayo ngalila ya makuite ya pingiliza lelo ni wao wote kuthima kindu ange 11 ni maumea umbana wa musumbe Dr. William Ruto ukamba ni ukite wa chuma twendete atongoi measi akali ka ukamba uni aibingwa melati maboko atongo imazi ndio menda unenaniani wa bipartisan malicha ya nyanya mara ila na serikali ndi kwenda ndo menza wa mbunge ambua mbingi ila yende na kuwa ni yetete dhinanga likosia atala nyumba na ilasi ni likite kiwo serikali tethesia. Vilingi wa Mauvoo. Kalivu tukumanithie mumanyiwa wa grade 1 sukulu ni wa musingi wa Kiangine kaunti ya Masako kana kaunti ya Makwene notiwe ni thayo na ange 11 matiwe na maomesie manene mevo amanyiwa kenda itina wangali ila imakuete kutianzia na kubingilita malaka utalelo ni wakuma wote kuthima kendo ngali ila yeto ite amanyiwa sukulu yewete kanata ito ni mundu munini ulote na license dakitali wa Makwene rifaro ayikithia kana alama kwatie maomesie ni maendene sa kukwata uiti Caleb ni wa Mutunga masama kiokoni ngali sio kwa wau ambulance kitonela hospitali ni munene wa Makwene County Referral Hospital ikwete amaniwa alama kwati mbangeno ya lelo na ila yithiwe kiokoni cha umuthi kwena livoti ile kiseseke kwati ne kana ngale muthemba wa Toyota Wish nele kwa amaniwa kuma mesiene kwa imatote school ila masomea na ila ni Kiangine primary na Muthwane secondary yambisi safari na samumite mesiene na matana ambao vika Kiangine valavalane munene wa wote kuthima kendo ngale no ya umataili imwe na kwasi anziana vale vingilitie maita kauta kuwa mumaniwa omwe na kutia ange kenda mena maumesie mwalimu omwe ula ngalene oenu vamwena ndeleva ona mama kikwata maumesie mai mumaniwa ulotiwe ni thayo wa grade ya mbe na eno kuwa miaka 5 ngalesu ikuwa twana kila muthenya na isiana ni siaumia lakini kamwe katotia ka brother wakwa kitawa Brian Mutonga na konekwa kwa polika na ngale ya pingilita mala kadhaa na ende siana sio siaumia dina manale kwite siana ta lakini siepula ni tepe sia primary na sia secondary yo ka imosani tie kama twa school na isomoso inge yawe yo imatonga. Daktari munene mongami wa hospitali wa Makwene Dr. Masilake nena na keseseki kavindane kala amaniwa mambe maetiwe va kuitwa niwe kithise kana maende nesa. This morning we have received victims of a road accident. We received 5 of them who are in stable conditions, have been stabilized at our accident and emergency department. 4 of them are going to undergo further testing at the radiology department. 1 is being attended to by our surgeon at the emergency department so that we are able to stabilize all of them. As per at the hospital level, we have not heard about any fatalities unless at the scene, which we will be clarified from other authorities, but as at the hospital level we have not had any fatalities. Zikayosya komando tongo iwa usese ikusungia ki inasia matunda mwewa mwani woloti wene thayo na uo ukitoa nombane ya kusovya meyaku yava Makwene. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, County ya Makwene.
Twisonga na mbe tuithi kwa Benjamin Mwaka ngwatanio Azimio One Kenya ni athingilila kana unenania wona silikali uloba niwe kwende ya kukonya sindu kautata kusogwo imbia kwanza ma ya kuongame unyuvani nonginya mbe nzama ya Azimio ithiwe na memba kumanza wa mbunge kwisila kwa mwene kivila wa timu ya Azimio Tiende Amolo umundi timu ine atangasa kuongela anyanya mava kuwe Raila Odinga unenaniane ta memba kindu kila yukitonya kubalania unenania silikali yasia yesa kwetekilia ndo makumanza wa mbunge unenania Benjamin Mwaka tueleze. Amemba mwonzamba angaliko ya Azimio la manolotilo ni utongo iwa ngwatanio yukutwaisya unenanya na mukali wa silikali kukonya maundu mutea ta unywi wanza maimbia kungame unyuvani IEBC. Makomanite kui umundi ni matangasa kuongela amemba angi atatu mate ayumbe unenanya ni kwa kila maweta nongina withiwe unenanya muthantha ute wa ambunge meoka ni withwa ona mwambio wake timu yako ni ambunge atatua ala mongeleka ni Profesa Makaumutwa mwandiki munene wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni na wakili Paul Mwangi. We have indicated that this is an extra parliamentary process and therefore there is no way you can have any process that is strictly parliamentary. It can end up in parliament ultimately, but it cannot be strictly parliamentary. In any event, we have just said that the process was initiated by our principles. Our own principle is not in parliament. So to say it's a strictly parliamentary process is defeatist because it would suggest that it was initiated inside of parliament, and yet it wasn't. Wanana na mwene kivila wo muyumbo wa Ralieda Tiende Amolo nongi na President William Ruto na andumake mbavetange atetima Azimio listine yo ya amemba mwonza lena tangazwe State House kwi iso listine ya Kenya kwanza ni mamwetie muyumbo wa Eldas Adan Keinan ta umwe wa alame utongwe ya mukali wa silikali ati wa Azimio yiweta uone muyumbo wa Jubilee na chama kiki Azimioni na no lasima mamukwanye meke unge mwana ni usu. We note that our counterparts have named Honorable Adan Keinan as part of their team. Honorable Keinan is a member of Azimio. The issue of party discipline is one of the 4 cardinal issues on the table, and his inclusion is in bad faith, unlawful, and intended to delay the process. We therefore request our counterparts to reconsider and replace Honorable Keinan. Yunza maya Azimio yiweta hapinzani mo mena kavola na menda uvingi sezodhi na nongi na monanye wendi kwikonya unenanya neo kadwa siendo ina siavati la Azimio menda sieto musale no ambe wa unenanya onde vamwe na kutheiwa kwa thoma wa mutu na ngalama ya mekalile ondo mwana kusukumisha kuvingwa kwa sava sia IEBC. We reiterate our readiness and commitment to the process but decry the delay exhibited by our Kenya Kwanza counterparts. We note the delay in naming the 7 members of the team, and up to now, note that they have not named the co-chair, leaving us at a loss as to whom to engage. We have prepared a draft framework of engagement to guide the process and await to engage on the same with our counterparts. In such talks, whenever you have such talks, there are talks about talks. That draft framework of engagement, we have prepared it so that when we meet the other team, they will also be expected to have prepared their draft. Then we find a way of merging it. So it's not a public document. It's a document for engagement when they are ready. Zamai ya bamwe ya mbunge kufikia oyu ya isa kwambisa sikalosyon siya bamwe na Azimio di kwa chanya moma Kenya Kwanza ni meukalata kusovu mitlatala yo noka na kumekunikila kwa bamwe. The cost of living, especially reduction in unga, fuel and others, is our priority number 1. We expect to raise it as the very first issue in our talks. We have never said that the talks will not start until. We have said it should be lowered immediately. We expect that when we start the engagement, that will be topic number 1. Sasa tumekubali mazungumzo ziendelee, lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Dawa ya moto ni dawa ya moto ni. Kwa hivyo sisi tutaendelea. Tunangoja Ramadhani ishi. Ramadhani kisha namna hii tutatangaza. Vilingi wa Mauvoo kumava musini munene wa Ilovi
nye nitawa Benjamin Mwaka. Ni Muvea Benjamin mwandiki mukwatanithia chamani cha UDA Vincent Musyoka Kawaya ni watambo kiwanzani cha Kenyatta Stadium kuthuima iseso ya kwiyumbanisia cha thikinene chambo ya kila gikethe wa kitongoini Musumbi Dr. William Ruto Kenyatta Stadium musini wa Masaku muthenyani wa une Musumbi Dr. William Ruto niho kambia ndambuka yake ya Ukamba ayambia kisioni cha Mauvoo kubingwa milati ta Mauvoo Water and Sewerage Company na lelo wa EPZ. Daniel Mongela yunukutueleza. Mukwatanithia chamani cha UDA na ula ingini muyumbe wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka ni humbula kana vaina wane konthini wa nzama ila yende na uvanga cia thiki nenda ene ndi meyumile kwa wingi cha thini ki chambo ya kila kiwani otaiwa kiwanzani cha Kenyatta Stadium kila katikati wa musi wa Masaku. Ene ndi ala mekuka me twimashwa ni twetha na meeting wana security committee ya county kana ko mashwa kana security ni tight na baikendo kwa yu kena eni tilafu mebango yende nesa bandu nona mwaniko anu na deputy governor natakabe mwaniko munene wamba kuoneka ngaliko nisu na keza nuko na deputy governor ewa chama cha Wiper na twina keba na walenga liko yengi nuko na OSMP witu ni Caleb na ni wa chama cha chap ne kwa yunya ni kontino na mwani kosi ni fiction ni imagination no netela ni wone dinezo wona umba no mwendi vaina issues na county commissioner David Rotich ndaikithisia ene ndikana maundu onde ni maminite uvangwa na maundu mausese ni maikithetwe undu vailetwe. We are inviting the public to this event. It will be a very important event for Machakos County and the entire lower eastern region. From the security perspective, the county security committee is assuring the public of security during the event for members of the public, our VIPs and VVIPs who will grace the occasion. So the public are invited. There will be enough space for everybody, and if you can look behind you, you will realize that there are tents being mounted to accommodate the public. Vamwe na atongo yangi muyumbe ya kiliombunge cha Masaku Caleb Mule Mutiso na ula nake wenda atongoi na ene ndi kuomba ivadhukanisio ute na kwiyumilia cha thini ki chambo ya kila kiatha kivikitu ni Musumbi ondumwe na munini wake na atongo yangi kivadhukanio kuma isioni sionthe vanthi ya Kenya. Ula tuketha na uthaithi munene ula ni Thanksgiving Day Musumbi witu wa nthi Kenya Dr. William Samoei Ruto na munini wake Rigathi Gachagua maketha maithaitha baba wa chumwa mibango yonthe ni ona yendene sa niti na security team ni madro hakikishia sindu cionthe ni nzeo na mibango yonthe yende na ubangithio nesa ningukulia andu mama sako onthe tukete thoche Musumbi witu na tiitungia ngai muvea tina maundu maingi mautungia ngai muvea tina undu mo utungia ngai muvea nundu otunenga Musumbi Daktari William Samoei Ruto na munini wake tina kindu kingi cha utungia ngai muvea nundu tina kwimbua na maundu maingi na kutunenga uima wa mwi ndithocha andu alamang county lengi na sub county lengi na constituency lengi kama mheshimiwa kwa Kawaya karibu sana tuke kuthaitha muthenosu wa chumwa. Twina witano munene wa ithio nthe tuke kumbana ni kwondo wa mboya cia kisio kicha Ukamba na kuboya nthi yitu na ni mwene kwina mabata maingi muno kimwe ni wiwano wa atongo yonthe kanisa woka bata wawe ni kuboya Mauvoo na ngwatanio ya atongo yi na kila kingi kinene muno twaile kuboya ni kutunga muvea nundu wa maundu ala ngai wikite kulatui umbano wa mboya vanio kutaiwa kwi munani wa wachumwa vala Musumbi na munini wake maketha mavikite atongo imeki vadhukanio kwi umuthi ni makulia ene nthi kwiyumilia kwa wingi nikena kwatiana vamwe na kutunga muvea. Daniel Mongela, Utongo TV, kuwa kiwanzani cha Kenyatta Stadium musini wa Masaku.
Twisonga na mbele kwao nesi sina wangaliko ya ala nini na ala ingi mbungeni ya Kitui kwa dhana kuthukuma mumwe enenthi kaunti ni ene matwa iseme ateneo ya Mauvoo mubaka miakoni ya mbunge mayasi kana uthukumi wa mbunge ya Kitui nulikililo ni atetiku manza wa mbunge na menda kilangaliko ithukume wia wayo kwianana na meo ya Kenya mainena na ndeki Mauvoo enenthi ya mayasi kana bayisa kwithiwa na umelu uthukumi wa serikali kethe wangaliko ya ala nini na ala ingi mbungeni makethwa maithukuma pamwe mayasi kana ngwatanio isu ni kuonzia uthukumi. Honest Masialo enembea na alama mbesi miatenio ya Mauvoo sokoni wa Kalundu va musini wa Kitui muvaka miakoni ya bunge ya Kitui miliana na etambia le nosio no tongo wa bunge ya kaunti ya Kitui olo tongo wa ala anini na ala aingi una kwatania kuthukuma kwa vamwe enembea miweta uthukumi wa vamwe wangaliko ino sielesi ya bunge ya kaunti ya Kitui ndu isa kulunga uthukumi wa serikali ya Kitui na vena atetimali kilele uthukumi wa bunge ya kaunti ya Kitui kindu kila kikuanzia uthukumi wa kaunti muthao mundi twina presentation ya petition. Tutoete petition kwa clerk wa assembly ya Kitui. Petition hii ina wasia wa mwenende wa Kitui. Na wasia wa mwenende wa Kitui ni hata ni kana assembly ya Kitui ni balukite Kitui. Assembly ya Kitui yongozetwe ni speaker wa Kitui Kevin Kinango wakatisia niwe ubalukite Kitui. Na yu twina mananiki kitumichu tunachonie ila Mheshimiwa Alex Nganga unongamie kunenea ubo wa andumaki ma assembly ya Kitui. Ola we assembly ya Kitui wetetwe nikindu andu ingi matesi. Assembly ya Kitui ikwatitwe mateka ni Alex Nganga na kiongozi wake. Owe yoketi na wandongo isi ya bunge ya kaunti ya Kitui kuweta kuthukuma kwa pamwana kuweta itambia ya kutesia kungutholo kwa spika wa bunge ya kaunti ya Kitui vala mwatalatala unathakitwe bungeni ine ya mwama memba mambunge isu na kwethwa kwina nzeke kana vena ngusanisio sio tongo wa spika kati wa enenthi ma Kitui na alama mwingi vala enenthi amaweta kiuti icho kielelo cho indi menda kila ukava wa bunge ya kaunti ya Kitui uthukume wia wauo kwianana na katiba. Kila tunoni ma MCA maibanga kwetha na motion ya kumia speaker lakini tuisi nikio kina athukie kwa uni tukuona kana thina mwingi katika assembly ya Kitui na niko tosa ibusoi tumale taenenzi nundu twina aki ya utete ya mwenenzi pamwe na tongo imetu ya tusakwite na nitwe kuona kana ma MCA maitu ni maende na kungandamizwa tita mena wasia na county assembly niyo itsobia mwenenzi niyo bitu kithasia budget nikena maendeo maikolesio ni kwa utu na county assembly kuthukuma imwamba na governor na kwenda na kuete maendeo katika isioni Kitui ende na usio ketina na ni mwenenzi wa kawaida olo kuumia tia tongo inondo tongo metu methe makosa misala maisha momaende lakini mwaitu wala wikiuso wala wimutha na wala wipande lengi ya Kitui aende ya kwithia ainyama koni tukulia county assembly ya Kitui ibikie kwikia nyomba yo in order. Ingine maweta kwithia memba mambunge ndio thomoni wa wiki tatu kabindani kala budget ya mauti ya vikiso mbungeni isu nikana kuvitukithwa meiweta kuthikwa uthomoni kwa yaileta na kwithia kalenda ka mbunge kama nengete viso yeu bana maweta kana memba maileta kunikila budget isu na kumevitukithia nikenda kunenge governor Ilovia na FCA kuthukuma mwenenthi wa kaunti ya Kitui ateno nyivu wa Ilovia. Iyo nituonie mutongoi wala ingi mbungeni na wala ni mbungeni mainena kwasya kana ni maumisie witano la manetita wa kumia speaker na twena mama maumisie witano uniki maumisie witano uniki ni kwithia speaker wa county ya Kitui akwatianie na tongo imanak mabangite kwika deliberate sabotage ata menda ku make sure malomenda na thukuma na nzie mama to make sure kana malomenda na thukuma nikumoselesia mbesa nigenda mamunenga batiele matuku manini nundu mwaka wa budget uthalamu wa thanza tu kwa malombe elio thukuma nesa nikwithia mbesa ndo nengwe ibinda yala ilite andu ama manaumie recess mwi wa keli na tuimina recess kuna ina vasak manene ibinda yanu ya kwekala musi na memina vasak after 2 days kabindi manengwe budget supplementary budget ya keli mabetukithie pending bills sibwe miradi yekwe makwase methi recess ingi mwai muima nondo ni vetu ina vinya tendo kuli MCAs Monday methe yani bandu ba kuthi recess
Ilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Ni muvya muno nesi nondo wange wesu na indi musaisi atu ambao semba uthio mwone mukuwe tu muthio mwone ni tukuka tunengelelie Mauvoo kwa utakuma wau kambani na ndi sianza twithiane. Yila tukwenda kumanyika tuweta masitwa maitu na twenda umanya kundu kivuthukanio chavata ni kumanya masitwa ala isio inengetwe kana imanyika namo. We nuikula siani maundu meva maumaniwe ni masitwa na kundu kula tutambuka thini wa kiliombunge cha Matongolo kaundini ya Masaku. Isio mbingi ninengete masitwa kumanwa na maundu ala meka wavo kana kwitha kwikala nyamu sia kithekani. Lelo ni mwene wa kangundo kuthi ilovi nukwithia na utui wa nguluni iyo isitwa yeye umiva nguluni thetiwe nguluni nundu wana muchiekala iyani sieta wa ngulu na nundu ingulu sioka omba ni abona kuyabona kwikalavo atumia makothi kundu kana mayuka mayasia ni thibala bembe aswa ngulu na indi nundu akwasia methi bala beta wa ngulu atumia maimino kunya na wasia beta wa nguluni. Nikenda ukwate usungio kwatene na mwandikito Mauvoo mboni mutisia ndini wange wa yimwanya ya umo wa nguluni wa thanthatu na wachumwa matuku 15 na 13 saa 1:30 na saa 3:30 cia utuku. Itamba hii ni sisi soba zetu usiona si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwa isu si andu asu no kotumia ama mota nundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi ani mbokani na kila we awu nda we kan wenda profit ko we ka calculate your managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwe sebe yako wende ka chao na chao yo wenda ukenda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyentumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoke kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe kilo 15 isina ni tatu Wene uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema studio tunanesema ndo mavi ya sala twethiani. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndoana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio ese 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezwe ezo ida wambitese kota nenda jinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gethomba supporta baby isitola mwitana muno mutane idi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet
ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Niwiyombanitye kuthivasa kuyana kiwia kusoma na kimanisyo kila kisiovyu na kusomea kila wivata nacho va Embu College nitukusomethia kwanzia mbailu na kukononoisia sokoni wa mawia thini wa miaka 28 nitutongoetie thini wa kisomo cha ilu kila ni vamwe na ICT, cosmetology, engineering, hospitality o vamwe na business and accounting. Thini wa miaka isu Embu College nituvivithitie na kwa ili amanyiwa mbe wa ngili miongo ili nao mathauni vai wa kuelekanywa na itu nundu nitwa ila sekinengo chaku ovamwe na kutania sithio situ kivathukanio wosani wa mwai wa katano kana me intake ni wende ili andikithia na itu umunthi wono iwe umanyi ni alama tongoetie. Embu College, skills to go places. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani, tuinuane, Tuko pamoja maishani, tuinuane. Ni twasyoka na dan kumana na nza mbingi la yende na kwikumbela ene ndema isio kebathokani ukamba wa Mauvoo kaunti ni Masaku yumo mbunge wa kiliombunge cha Mauvoo Patrick Makaoni wenda serikali nene pamoja na serikali ya kaunti ya Masaku nina ngwatanio na inge siake serikali siende kunyaichele wa utethio kwi ene kisione kiene kenda kuikese kwithiwa andu meotiwa ne thayo kumana na nza. Daniel Mongala aine na musieni wa Mauvoo ukamba wa Thrivite na wakwambisia walani wakwa leu utethio kwa nthi mbe wa 5,000 kuma isione sikivothokanio na muno ile iwiniwe nenza muyumbe wa kiliombunge cha Mauvoo Patrick Makau ni waelesekana nthi aingi ni maendee na kuvinyiwa nenza ndaelesekana vena vata munene wa serikali nene nela ya kaunti kutethianisya na kunengane lewa utethio kwa misisu nikienda kutangia mathayu. Mauvoo iko na more than 500,000 people na ukiangalia wale ambao hawana makazi ni karibu watu 300. Kwa hivyo ndio naomba 300,000 ndio naomba angalau serikali iongezee chakula tupate kama kila mwezi tunapata kama 100,000 tons tujaribu ndio tupate kulisha watu mpaka mvua inyeshe, watu waanze kuleta vyakula katika soko zetu. Kwa hivyo naomba watu wa Mauvoo na Machakos County at large tushikilie hapo. Najua mambo ni mangumu lakini majali wa Mwenyezi Mungu mvua imekuja. Na pia na wahimiza wale wako na mashamba walime. Ingi Patrick ni wakule serikali ya kaunti ya Masaku ngua utongoi wake mwandu wa vinyandeti mandenzia sia kutethesia nthi alaku na alame na mutha monzu nundu ni moma kunikite muno ninza na ingi moma ketha me muisioni wa kutiwa ni thayu. County government wakati ndio huu sasa wapeane mbegu, wapeane fertilizer, wapeane tingatinga, watu walimiwe. Kwa sababu kama wakulima hawana hizo vitu itakuwa ngumu kwa hao hata kupanda wala kulima. Wengi ambao walikuwa na mifugo imekufa, na pia tungeangazia county government itenge pesa kiasi fulani watu wale walikuwa nalisha mifugo, pengine
mkulima anunue ng'ombe moja, mbuzi moja, kwa sababu sasa mvua imekuja na nyasi itakuwa. Ni vyema kwamba tukisaidia hawa watu, uchumi wetu itaenda juu. Utaunda kulia ene sianda na ene biasala la matwa ese biasala sio ukambo wa mavoko kwiyumile na kutethesia ene ntheasu undu silikali yo kandi tona uvikia kila mundu. Pia makampuni nataka nishukuru kampuni ya Alfarama. Bwana Rao amejitokeza, amesema ataanza kutoa chakula ya watoto wa primary school, na pia ningeomba pia kampuni zote ambazo zinafanyia kazi zao hapa katika Mauvoo, ningeomba tushikane mikono ndio tupate kupatia wananchi chakula kwa njia moja au nyingine, hata maji hata chakula tutakaribisha. Nthini wa iseso yi ene nthini makwata leu muthemba wa mboso na musele thasi matethesia umaende na kwetela ligungi kuma kwa serikali ya katinela ya kaunti. Tuko mau andu makathoito iko mau kaye na ibeti yangu unachofia ne otani nondo the bola witawa makao akingola baadhi riva ayine ngaleu na yisobea ne kwa mudele na kila kindu na mbozo na munoni liu ona gungu ijauya kwanza uendo gethia jana ikomie jinze itekindu ya ona kimwe ugethia mujuju kunyua kiwu na jogela kiwu no jambeza tuya mutu na aende adumande kindu ituje jonze. Daniela Mwankela, Mutongwe TV, kuma dhiriva Mauvoo kauntini ya Masako. Tuwa Masako lakini kwa Boniface ene matala ni maende na kukuneka itina wa nyumba sio tanduka na ilasi kulika kiwoku mananambua mbingi ela yende na kuwa kunduku ikibadhuka ni ova Kenya kumana na skulu wa musingi wa St. Mary's Tala amanyiwane malasi meka kuthama ilasi ni muonza ile ilikile kiwo tukune wa kwa mukia umundi enendi mayenda atongo imamatethesia kwa ile mawithi ululoko na kumandhanzia sia kiwo kubetangwa maiwete kana metao ya kume kiwo ni milinde kuna ke Boniface wa mutese yu ni wakutolesi. Na mbwela yekusiwa masane mawe na yende na kuisionesia matongulo yuni wende na ukusewa waso munene kana thina kuya mwema enendi chambe ya manyewa maitambaika skulu ni wa St. Mary's wa musingi ula wetala sia manyewa ivikia na ulika kiwu mwali munene wa skulu wa yendekeria uvikia na kukilangu ilasi lasi ya kitu ende kula kuunga maa kiwu na floods ya kiwu cha alika ilasi ne monza sia skulu wito tina thina nundu katika skulu tina physically handicapped and even mentally handicapped na ilasi ito na olikeka nisuse kiwu pe obisi unge wa stationary we ngapauna no likile kiwu mabuku malika kiwu na indi nienda ukulia utethio kuma kwa our national government, especially our honorable Stephen Mule na CDF nikenda matutethie and the county government of Machakos under the leadership ya honorable excellency Wavina matutethie undu titona udrain kiwu kiwithie kiyulika ilasi ni na undu titona kwambatia floors ya ilasi withie iyulika kiwu. So I'm appealing nikenda matutethie titone either na good drainage na siana itone kwithiwa itona wasesi ilasi sio na nzia ya ilite. Tiskulu woka ona mama biasara ni mavikie na kwanangika itina wakiwu kutonyelela nyumbani laikunewa maondo mautandithia MUEMA atandithia maitula muti mwene kandalasi ulona nengeto kwa nakavia musio watala maiweta kana metawe mwendi utoa kiune sound violate kiye kutuma kiwiki kwa mametaune na kuweta wanangiko inde omunde nona kindu janzane si tede yakula ruko mangu ndambuya wiye piu kwa utu wao no munde tiwe kwa tede yake keda batonekala ando ala mandenga wa contract twa ile otala muna mundu watabaki gutionde indi ala mokie nai ukutala kwikiwo no munde kuiwea ne thia balando kumea ona mukokoteni ndi bandu ne ongamelia balambanga akewo ine thia mbua yembinge ngina yusuwete ko nomba thini nomba si on the plot ko yusuwete ando masane we ni kumala me umala kana ni kokoma me ukoma
ane malezekana yeti ivinda ya mbeu kwata thina wakiulika nyumbani sio na no kindu kithiwa kila ivinda ya mbua atewe ivinda yake oneka kiendelea na kuongeleka. Nimekuja asubuhi, sikuwa najua kama kuna maji, lakini sasa singeweza kufungua juu maji imejaa hadi kwetu ndani. Hii si mara ya kwanza maji kuingia, hii ni mara ya pili. Every mwezi wa 4, mvua ya mwezi wa 4 ikianza tunakuwa na hiyo infection. So tulikuwa tunaomba kama mnaweza tusaidia tafadhali, sisi kama wakaaji wa hapa Jama tuko na shida. Juu kama leo sitaweza kufanya kazi, itabidi nifanyie nje juu ofisi yangu imeingia maji. Naomba mnisaidie tafadhali. Jana kukuwa na maji juu mvua ikunyesha. Leo ndo mvua imeanza kunyesha, so ikaweza kuingia hadi ndani. Ona biashara ni tubunge weke uo wethe lona ona ando mayike ama wia na mitayo usu wake ukinge twako uko wethe lona sena sibita tukita usiku na mwongo wale laki uni kinge bie mitayo inge bie usu wake uki icha vikiana mwakunga mema vya salamu muthanyani wa umundi na kwambia utala wase munene itina wake ukutonyela kulama kunia vya sala sio ona kuvikiana kwana ngaimo ya malio na ila noga kwacha ninethia bua wiye kwa sania weza ithia kila bandu nikiuo duka cionthe ciucie kiuo miyo yito no yende yakwa nangike nikuwa nangike kiuo skulu yo baba gube ciana cioka iciokete kiuo lakini omonde twethia kingevia cha sania metao yuto yo engalie abagwito waile nzoka likanga ndi muno ukethia kiuo cionthe ciosetwe bate uba yutethio ngitwana we mwiso wako manenge mawethe inge we mwiso kwa sena nini kutembea kula kwi mitao yekiu ainge masa imena vinda yomu ya ulunga sena sio kiu nikinge bie chatu ikania mitao wethela onando maibitela bona sena sibitela skulu twenda kiu kikati mitao ibukuonesa ibukue nikenda tuoneki undu ando mabumo bitela na tuyike wa mashades makuku wakiu ende yula kogia kwa so kwa kwa thina na kanzu ya kawete wethi ya kanzu ndio kuwa mitau ige guchoka jalinde kazuke na ikielelu chombe na bitete no ka walinda nua kwanza binda musuma igwe mutau zuwa temetwa nesa ende yula mano kiezu mutau woka walindwa kiguchone lelwa kiambatete ata na basokoni ende guchoka chana ngikaweza ithio ndu mutau waenda atiwo thiru wendiwone kuthainikio kwa mituki na kwisura na misile tonyo mekumbela vindani yimbua yende na kuwa na kwenye biashara watala mbwela yuye tala imingi pyo na mitau ko ya lindile pyo siwili kila ndukani ona mukazizi ya nduka isi onde suseke kwa huwa salela ta kwa to mundi tuya miona twekolia athuku mundu administrator akanzo ama meondu meka na maitu compensate sendo ila zito zianangikie ethe imatona matutembele ithionde moniondo tukwatia sara ya net wese ya kanzo itu ni asisi ya metao ikale iseite mestao nikana kuma ploti ni kweko likakeu pumatala matungulu kaundini ya masako nyeni tawaboni mutesia Tusonga nambe musumbe Dr. William Ruto yekwatika kutoa isienda mboka isionesia ukamba ivo masako yumwene kivila wangwati niyo ya aimi kwa matiangi matongolo James Movi ni wenda Ruto athinikie inge madhoa mambolea kana nikienda kwa ilia nema ivindani ye ya mbua inge ni wenda silikali ya kaunti ya masako iyombania kuthinikia kunenge enende mabalua maitheka na kubeta mathina alamethi itwe maye kumila enende do the eulogy, then ungiania vanini na iweke dumando majekiana mamandi ama sio mzuri na ndio iwe mamazi azima twetha na chathiki sio cha kuma cha captain waito chathiki u chathiki na tongo yonde na ni kuliandu mekale na mwekalile otausu we na mutumia usu wende siando ingi muno na wende siando ingi makisione kila kengi ngokulia na mobea kwa serikali kwa ndo fertilizer zipo na tuende na kupata fertilizer nesa na ni call ya president William Ruto atuongea subsidy ile inge inaibo na sina upande wa new KPCU ni kwethwa yusi out of stock na tewa no ciukite nenda ciuka ciethia binda thibitukie ithemba yitutethia twetwe bindani theleseo nikana wethia ni cia tutethia audit cia masako usinde ni county level governor asisia mashamba maitu tukwate titles mashamba maka mulu mashamba maka yata mashamba ma chanza ve mashamba ma wenda no tukwate titles nundu ya kamionda yitu na titles ndimbandeli kama thina kwa utu siwe tukwate title mboya ni kindu cha maana muno
kethe watingai ona bai mondo omana a predict maundu mambu no yuye ikanisa ye mwana ni kondo akobothe atongoi onthe na atongoi na ala meibelane mutongoi loka atongo cia one ondo director wa weta mutongoi wa one wa lakini la webo ikanisa ye mwana ni wakobothe atongoi angazwa muzumbi kasumba ile ingino cia mana cionthe na ithiete kanisa tia wapoje hiyo zumbi ula webo tia watu boje ulokoka ula webo so malomi 13 nesa wiwa so poje hii na mwiya kautwa na chungaji tatia tumani tuiboje zumbi tia ndeto sianga hivyo kamili. Naende kukweta kwa matingeti kwa matiangi tuisonga na mbe muungami wa musuba ya mwingi Alex Mutemi omunthi umbanoni na NND ni manene ya maundu ala methitwe maithini ya NND tobaluku nthini wa slota ya kisio ki pamwe na bandu ba kwika kwicha mabuti kwithi wa kute kwa ilu Alex itina unenania uone wa ikithia kana slota ilaite na kiwo na stima ne kwenzewa ndobo ni silikali na ingi kwekithia kana kula kwa kwikwa mabuti ne kwethi wa kwa mina kuiwa Lina Musangi no kutweleze ni seso ya kume mawoni ma NNZ vamana atandile mamuso wa mwingile twaiswa ni manager wa munisiva Alex Mutemi nyumbani ya mbombano ya resource center musini wa mwingi One na itina wa seso ini wawecha kana thina wa kiwu kithienzioni kia indo musini uo na kila kithitwa kikumbuleto ni thina uo kwa lungu ya sata uthi kuthinikiwa mitokila fatonyeka participation ya maundu ma ondula town ya mwingi ya internet twaiswa na mbe na muno twinene ya yulua slaughter yitu kana kithienzio kitu kila kithitwa kitena kigukwe vinda yasa na His Excellency the Governor ana tenga besa kiasi sia wiki ya kivu katika slaughter issue na umundi tuina public participation ya NND mwingi ni kana marutavye kana metayari kwetekela muradi uchu wa kwiki wa kivu otauni waweta kana inenze aani makwatamba kwiki wa wiyo kwa kingora kana dump site letumika kwike kiko kithitoni kia kwa ilange mawithi uloloko kana palatu itaata kataka waba mwingi town na wosu na ono tenge wembeza sia kwiye ya mita yana na miongo nana ila na mwene ndini mabitu vya kwa kaulemwe maasebe na vata wa kwiki wa ukuta wa mabia katika dump site issue ya mwingi ila hii ward ya Kivou slaughter hii katika ward ya mwingi central na SSU netwa kona na netwa mina nesa na ando nimetekela slaughter kiwe kana benzo ndopoi na metekela dump site nayo yiyiwe ne kana wiso kwithia takataka ola wepou ne wa sobe kana ndo kumalo kwanza ne ngite kana faya no makoka kwikia takataka bo matena mwana nondo bakethia tukametumia ta revenue source yito nondo wathabe no makwenda kwika dumping bo makauka maikata kulingana na tariff ila sivo sia county government ulipotea Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sini wa mwingi county na Kitui Neli na Musangi naende tumwa Lina wa Musangi tuambao semba uthiumone mukuve tumo uthiumone netokete na Mauvoo wangi kauta na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao
Gwikala life with a control. Nunu na baka wikale na control. Da yundu tuwanya kandi kulechu. Itende yanso. Itonye ko. Ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonde ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia niwe atikoke no withukisya Mutongo FM wibala uwi kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nitu kudhocha ndini wa kimanisio kitu cha Imperial College of Medical and Health Sciences kila kimusene wadhika. Nitu kuikidhisya kananu kwendegwa na ivinda yaku na itu. Isomo kina lato na utuika muyani nu kwa chava. Kila sini onakwesila utuika wa kuvulana imwe kwa imwe na mashini situ siyake uvundi. Ingi nitu yanasia inengo ovamwe na kunenga manyiwa maito numbasi yaku koma. Vaiku vaatithia. Privivithia amanyiwa maito no kana malike na mea ni mawia ma uiti vate konyama. Eliondo to yakuni kusomia maundu ma uiti na Health Sciences. Ni vie kimanisio kila umanda ali mumaitu mena utuika na mono yasya mumanyiwo umanyi na meko wasani wa mwai wa katano kana May 2023 intake ndini wa course ya nursing na courses ingisi ya uiti ni uende. Welcome to Imperial College. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Safaricom Foundation yambiwa mwakani wa 2003 na M-Pesa Foundation mwakani wa 2010. Kwesila muvango ni watu inuane. Safaricom Foundation na M-Pesa Foundation nisivikie kukilia maisha maa Kenya. Ndino wa maundu mevata maisha ni takisomo, uima wamwi, mawithi ululuko, kiwuna mikalile, ukwati vamwena kuikitana na mbanga. Safaricom, simple, transparent, honest, for you. We partner with communities across all 47 counties to improve lives. By advancing education, we give children the tools to go further. By enhancing healthcare, we provide support so communities live healthy lives. By supporting economic opportunities, people can uplift themselves and build thriving communities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Ni twasyo kanza mayimwanya ya musumbe ila yende na kuosanya maoni ma mwene nthi yuluwa kulungamio ya uthauki wa kalata ni athana kana itina wa kuosanya maoni ane kuikithia ni yakia mawalani ma kusia andwalani ni na alamena ukumu ni kwikonia na uthauki wa kalata u ni kuyana na munini wa mwene kivilo anzama Gideon ula wanena kabindane ka kuosanya maoni kuma kwi enenthi ma kaunti tatu cia ukamba walani ula watoiwa musini wa masa
Masako. Dan eibono kutuelezea. Munini wa mwene kivila nzamani no Gideon Duranira ndane na vanza wesangio ya kumbania enendi musieni wa Masako ni wombula kana kilelo kinene cha kutwa isia unena yona enendi ni kuikide kana miao ya udhoki wa kalata ni ya lungwa vaandhi ya Kenya. Lottery Task Force is set and it was inaugurated on the 17th of February with one sole mandate of establishing a national lottery and intervening in bringing about regulation in terms of policy formulation and also setting up a gambling control bill that is going to enhance issues to do with the regulation of the industry. The spirit of this task force and the spirit of the mandate is to grow and develop a national gambling industry that is both responsible, that is inclusive, and that is properly regulated. You realize that at the moment in the country, there has in the recent past been an outcry that there is overindulgence, there is under-regulation, there is infringement into issues that gambling should not be infringing on. Many families and many people are getting into problems because of poor regulation of the industry. I would like to say that Kenya has not had any gambling policy because the law that exists was formulated in 1966. And you also agree with me that since 1966 to now, a lot of developments and changes have come into the sector, things like online gambling, things like gambling across borders, where you can participate in a lottery in Uganda, Tanzania, the US, the UK, you know, and therefore, and also infiltration of players who are not addressed specifically by that 1966 Act that controls gaming, lotteries and betting. And that is why the president, in trying to bring about a current scenario where there is proper coordination and regulation, instituted this or led into the formulation of this task force so that number one, we do a policy because Kenya does not have a policy on gambling. Then we do the gambling control bill. Ogavindani kaumunini wa mwene kivila na waelesekana na kuosa mawoni ya nimekuitha maiki ya mawalio mailuma kusiesiana kuthauka mathawa na ingi kuikide kanala maemewe ni uthauki wa kalata nimetha matona utethewa. Then I would want to clarify and say that this national lottery is not coming to kill other players. Actually, what the national lottery will do, being a government body, it has to set the benchmarks in terms of behaving well in quotes, so that other players can know how to play, what to engage in, you know, and what to engage in. The regulator, the Gambling Regulatory Authority, will regulate even the national lottery, not just the private ones. So the private ones will be allowed to continue. And even in these public participation forums, we have invited those public operators. Isezo hii yaeteva mwene ndikuma kauntini itatu sia ukamba hivo Kitui, Masako na Makueni na ithiwa itaiwa kwa mithina iliva musini wa Masako. Daniel Mwankela kuma wa kauntini ya Masako.